Mga igsuon, basin naglibog mo diha. Kay karong Domingguha, gitawag nga Domingo sa Lukay, or ang ilang pagdawat kang Kristo sa iyang pagsulod sa Jerusalem. Pero at the same time, gitawag sab karon nga Domingo sa pagpasakit. Ila na pong gireject si Kristo. Mga igsuon, ngano man na duha ka opposite nga batasan. Ayaw kabalaka, kay sigurado ko nga makarelate kitang tanan, ilabi na sa atong pagkasumusunod ni Kristo. Kay kusog kay ta manimba, kusog ta mangayo, pero pag abot na gani sa punto nga kitanay gipangayuan og hagit nga atong buhaton, muatras dayon ta, mahadlok dayon ta, i-reject dayon nato ang pagtulunan ni Kristo. Example, kusog ta musimba, pero pag abot na sa ebanghelyo nga nakadungog ta, pasailua imong kaaway, pagpaubos sa kaugalingon. Ang ato dayong tubag, kinsa man kong mupaubos nga siya may naisala, wala mo ko ilabot. Dili ko mo pasaylo, mudumot ko. Ikaduha, kusog ta musimba, pero pag abot na sa ebanghelyo nga nakadungog ta, badlunga ang nasayop. Ang atong tubag, dili lang Lord, kay mahadlok kong balusan ko, dayon mawadaan ko amigo. Ikatulo, kusog ta musimba, pero pag abot sa problema, muriklamo dayon ta. Mga igsuon, Domingo sa Lukay, Domingo sa pagpasakit, kita na, usahay, inconsistent kita. Mauna nga ang hagit ni Santo Papa Francisco alang nato, do not become part-time Christians. Okay?